Tapi yang tiga untuk evaluasi, over ke hoko, nai proklama ka fini ko mai kita fatu plake ka fia kita ko fai formula tapi fo ki e poto fai o ngahi kala formula o ngahi o fai fatu ko kita popo ki a ko ki ta fana ki to le ki ta ka apa o fai de motor de fil o fai tem um toque em si que ele falava e ainda está com os sabe ela vai dar farra ali que ela ali ngan pare ve fini tungai ya alfa ai ornawe commerce per leva na vaki go ya go by autonomy kama ngan ni pale panga o ma tungai ya alfa ornawe tak mama ta pe mustawe e ko ya toma ko e ikuna ko ya If I were if you're feeling or Maton, go Mr. on my junior category, Tamono Kitahiva, go Figani, my if you Banga and down, figure farm, Banga down Manoa, Botolo, Banga Egonia, go one Banga Wagani Manoa, but go Waki Goya and Mr. on the junior category, Tamono Kitahiva, go Banga and Tomia. If you Mr. on a preteen category, I have got a home food and a Tato. Koe Whikani mai e whiawi koe ia, koe pāngai te au, koe whā, pāngai wangi au, tonu pāngai e tongi au, koe wā koe pāngai whāngi au, pēr koe uruaki koe pāngai e nimangi au. I he whiawi i whikatonu mo whao se koe au e whiawhini, ai koe mista onu ngā teen category ia, ai koe tāu ta whaia ki ta whitu. Koe whika ni mate ne mau ea pare pānga e te au. Koe whā pānga e wangi au, koe toru pānga e tongi au, ua pānga e whāngi au, pēr koe uaki e mista o runga teen category, koe pare pānga e nimangi au. Opi ai whoki ai ngahi consolation prizes o whoaki ke te knato, ke ke ai hanau tesi he e whiawhini ai a paanga ia e ni manoa. Koe ngāhi makatunga koe o whakopaki a Honolulu City i koe whānau taurunga koe a i he whiawhini, koe Miss Taurunga Junior. Koe tau mutuaki i ke hara tauono ke tau hiwa, pakopau ke tōtaka koe a koe kaunanga koe a koe tonga pe koe konga tonga, pe koe whetaurunga pe taha, i kai koe loloa e mini te whā a hana whakakātoa. E kai mo fua a whakapale, kai te kuangi a whaiga mari e ke kau whamau. Pea koe whamatala ke te unga, pea mo e tōtaha tau orunga, ko pau ke oa e tō lahi hake e a whaia e te au, whamata pule, pea ke te newe sia e kau whanungo. Ko pau ke umwhataha e le sista mo e tatau e tō tau, pea pea e tō ni koe a kau whamau. Koe whamakale mo whahokoia e he poto i whaiwa, ka ua e ngahi i tefto i haka whakatonga, pea mo e tuha koia e whulahaka, pea mo e taanga, pea mo e matamata lelei, e taulano, pea mo e matamata lelei ai sino. Aia koe ngahi mātuunga i o whahoko e ngau e kau whamau e whiawhini. Koe taunu ngā whika uwaki, o ko kole ke kufanga i ngai whatapu kotoa, me whātolo aki o mai mua takmamata, i otu wanga o whā. Hau eki mo kāinga ke o whawhengo aki atu, a Kalisi, Georgia, Eunice, Casey, Amana, Marika e tau, ta wono pe me ke sopu o tau whaahau pe me kolomotua. Tau whaho atua ka mpoku kake i tau orunga. Kua Kalisi, Georgia, Eunice, Casey, Amana, Marika e tau. Me he sopo tau wha, pe mo uruaki palataisi o tonga, na e funga hui taulo, mo e funga one tale, me no mapaku papablahi, pe mo e funga kana, pukotala, mo e kawai ha ano me hapai meu. O ko ta wono, pe ko waku, i a fiako Montessori i kolomotua.
no o ko ngaloto o tamanya ya kafapulu pe mo fotulona ko e besa o e nima pe mo vai ko e pulu pe mo fotulona ko e teki o Kalisi Georgia i he fini ko e tuaniu fa pipiki kia ya fotulona pe mo pulu e ko hono ka hoa o tui kia ya fotulona mo pulu ko hono lolo mili ko lolo le ngau me tui pe mo te bunga ko fasta unga ke whanro watu he ka to mai pe mai mua ai kuino feina tonga kuin salo te to tolo kune toto fa i mai kula ko tan he o kai ke te feu ia ni maria ko fasta ton pe ia e po pe ni ko ka hiwa ko fuiwa o fa pu Tamasi Simon ko Kalisi Georgia Eunice Casey Amana Maripa tau me sopo tau aha me ko
Montessori ko mo tua. Malo abito ay lama mai o poko o kalama ko ya o e fia fini. Tapu pe mo ta falo lagi mo fio yo ta tau. Tapu pe mo la a no no. Tapu pe mo fa fa lagi yo ka no na. Fa ta pa hen ka fa mau. Motor ka fa hata ka e ho fa tu. Kata ke fai fa pelave ke kakei o ki kaungan. Kumono te uap ko te makakala ko yawa kakala ya fa fai pe me api ko fe lo misi pe me lo to la pa. Kumono te ko fa o de lua fa ni la. Kumono ka ko ko pito na la ni la. Kumono no o pe no besa ko tu ba. Pe kumono pe o to na o mia me fa na no mo. Ladies and gentlemen, Ms. Tanya Cocker, 7 years of age from Mount Farmer, currently studying in the next community school. Cô ta mẹ lẽ, cô pha ở đây qua về mình là bác hạ.
Mixed Community School. Ko e tāne area ko e whao ne lua me la paha, ma malo a tēni ka pēni, ma loa pito ai pōpō mai ke pō kalama o e whewhini. Tāku pia mo e whawhe whananglangi, ka ata ki o whalawelawe aku ki e te unga tau luna, o Medical Fusi Marianne Koka Whukawai. Ko hoku te unga, ko e te unga lufa. Ko e pūlu nai tā pe whamuruia pe meihe utu rongoa. O tuia ki nai tukuri, nai whakapā pe opo e kau te whine me he tuitui a tamari. Ko hoku noo, ko e pūlu nai biloki e whamatalai a kau. O pito aki an ke eskelea, nai whiriwhiri mai pe meihe vai ko kahana. O langu i he vai angina. Ko hono besa, nai biloki hono pulu ke hoa pepe o te unga. Pea ko hono o pule oto, nai kufia pe meihe taulanga ko tapu lululu. O whakamofua he maka whākinanga anga, he koia a hokutala. Ko hoku kakoa ko he ilana, nai tu ia, ke utaki mamata aki ai kau fulau e mewa, ke hamonga maui. Hok teki, ko e pulu nai niko ia te e whakawhae, o whakafiskaki ai esu me oto, me he mapu i whanga, ke ne laukau aki i katoa ma peheni. Ko e tatauia ka te pokiau, e nuka lofa no fuaka te wanga, o whakanonoa o whakamono atu, i whale po maka ki hao whiema uau. Ko e whasta o lunga, o Medical Fusi Marianne Koka Whumawai, ko e mai moa a Quinsa Lote, ko e mata mea fo o wa, kau tā mea lea, ko e kalapu wasla a pemeni toa. O kata ki o tata no nini, Medical Fusi Marianne Koka Whumawai, ka wa ko e nito.
po was la ai o pe mi.